Apa hal lepas demokrasi penyakit sipilis pula? Penyakit sipilis ni akibat bawaan daripada hubungan yang terlarang. Jadi penyakit sipilis pada anggota dan alat kelamin. Bila kena penyakit sipilis, dia boleh merubah sistem imun pertahanan tubuh kita. Kita jadi tak sihat, kita jadi lesu, kita jadi murung. Lebih jauh, kita mati. Akibat penyakit sipilis, sistem imun kita rosak dan boleh pada kematian dan maut. Pasal apa sipilis ada hubungan dengan demokrasi? Penyakit sipilis yang saya nak maksudkan sebenar, sipilis, sekularisme, pluralisme, liberalisme. Kalau sipilis betul, dia boleh rosakkan sistem imun tubuh dan bawa kematian. Dan sipilis dari sudut sekularisme, pluralisme dan liberalisme, dia boleh ubah sistem pertahanan akidah anda. Dia boleh rosakkan akidah anda. Dia boleh hancurkan akidah anda. Dia boleh musnahkan akidah anda. Sehingga anda mati, anda terbawa-bawa dalam keadaan akidah yang rosak, hancur dan musnah. Faham ke tak ni? Baik. Seterusnya, kita lihat. Kadang-kadang supervisor dan mandor ada yang kenal siapa elit. Dan kadang-kadang